الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ثم أما بعد، أيها الحضور الكريم والمستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. no yetti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah waddu ko yettire, Allah yettudo hoore mudum, yettude mo himo yettini e yettali mo himo yettini. Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en fiyo en rewmo, fiyo en jarnumo, fiyo en yettumo. En torike mo yo waɗɗu en jarroɓe mo, yettamo, rewoɓe mo. En torike mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo dandu bone wonkiji men e bone golleji men. En seydiki wondema ala reweteɗo e gonga dewal nafaygal rewɗo lorramo rewali siwana kanko tum Allah subhanahu wa ta'ala. Kanko Allah e dow kala hunde mo hattani, kala ko waɗi ko ɗuni ko hani, kala ko acci ko ɗuni ko hani. En seydiki wondema nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko nelaɗo makko, ko jiyaɗo makko. Oɗo nelaɗo yettini kaɗo dina ha ka timmi, o acci hay hunde ndeno naɓa lahara weltina Allah subhanahu wa ta'ala wona sabu aljanna heɓo, si wona o ɓangininde o rerɗini en yo en jokkude. O acci hay hunde kadi ndeno tikkina Allah wona sabu yiite naate, sina o ɓangininde o rentini en wata en jokkude. En torki Allah subhanahu wa ta'ala newnan en jokken ko yiɗi, acciten ko haɗi. Inchallahu ɓawo ɗum hara men salmini on salminagol islam, mi wi kisal Allah e dow moɗon. Si tawi Allah subhanahu wa ta'ala o muuyi e o waɓtu mo wonɗen ɗo, e o nokku mo wonɗen ɗo, haray en yewtayi nde ɗo ɗen yewtere mawde teddude tawde fewde oɗo ɗen sa'i jiyaɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen e moftanelaɗo sallallahu alaihi wa sallam no hatto jini e mayde. Sabuna noon geddi ɗin ɗuuɗi, Allah subhanahu wa ta'ala si o yeddama o tikkay, si o tikki o haɗay tagore nden heɓugol barki gurdam maɓɓe ɗam. Haysi ɓe heɓi gurdam ɗam ko ɓe ñamata ɓe yara, kono ɓe heɓata barki ko yowoniri e gurdam ɗam sabu geddi maɓɓe ɗi. Joni noon andugol neɗɗon himo yeddude, o anda kadi ko honno o ruttorta e konko woni yeddude, hino jeeya ko ɓuri moƴƴude e gurdam neɗɗon, ɓuri hanude e ko neɗɗon hani andude e gurdam makko ɗam. Ko ɗum waɗi haray suɓɓinen nde yewtere wi'etende tuubugo rutto ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sabu noon bani adama on ngal o rewi o, ngal o eti o, ko ma o yedda Allah subhanahu wa ta'ala, ma o wopa Allah. Nde tawno noon yurmede Allah nden hino mawni, nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala yurmede makko nden no adi tikkere makko nden, yurmede makko nden no huuɓiti kala piiji ɗi, o udditani tagore makko nden dambugal wiyetegal tuubuguye. Fii ka ɓe ara ɓe looto bakkatuji ɗi ɓe woni wadde ɗin, ɓawo ɓe tikkindemo ɓe weltinamo kadi kanko subhanahu wa ta'ala, o sansana ɓe gurdam maɓɓe ɗan, wartana ɓe no ɗan haniri noon, no ɗan hawrodirre maɓɓe noon. Allah subhanahu wa ta'ala wi inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala o sansata ko woni e yimɓe haɓe sansa ko woni e maɓɓe. Holli si ɓe woni e alhaali mo tawi ko tikkinɗo Allah, Allah haɗiɓe yoga e nemaji sabu geddi maɓɓe ɗi,
siɓe sansi ɗum ɗon ɓe arti alhaali welowo allah allah artana ɓe ɗin nemaji ɗi o haɗnoɓe kadi ko ɗum waɗi haray hiɗen hani tubude ruttoɗen ko allah subhanahu wa taala alhaali moftaniraɗon sallllahu alayhi wa sallama ani ni maapini hay fuyno wona sina sabu bakkato allah subhana taala o wiyen ka qur'an ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون bakkatuji ɗi boneji ɗi feeñi ka baham ɗi feeñi ka jordi sabu ko yimɓe ɓe faggitori juuɗe maɓɓe ɗen immorde e bakkatu fiyo allah subhana taala meeɗinɓe yoga e batte bakkatuji immorde e tampereji e lorraji e soñdiaji bela jo ɓe artay ko allah subhanahu wa taala ɓawɗin soñdiaji ɓawɗin lorraji inan ko ɗum waɗi haray suɓinen nde ɗo ɗe yewtere ka ɓangingol ko honɗum woni tububuye ko honno tubirte fenduɗen yewtere nden pecce feccere ara nder nden ɓangingol ko honɗum woni tububuye feccere ɗimmere nden ɓure tububuye ɗe mo tuubi ruttiki ko allah subahana taala tububuye o laaɓi ko ɓural honɗum wodanimo feccere tammere nden chartiji tububuye o feccere nayaɓere nden noneji tububuye o feccere ƴowaɓere nden bakkatuji ɗin ko tuubete ko fiyonɗen tubande sabu ɗiɗo ɗen bakkatuji en iw e majji noneji ɗin ɗon bakkatuji kadi ɗin bakkatuji ɗi mari catégorie kadi ɗi mari noneji ɓanginen kadi ɗin noneji ɗon senditen bakkatuji ɗin embere no joni noon ko alqur'ana e ka makunelaɗon sallllahu alayhi wa sallam si ɗum feƴƴi toɓɓere sakkitore nden falje ɗe wiyoɓe no tuubude rutto ko allah subahana taala hawrata e mum ɗen ma falji ko mofte ɗe woni hawde mum kon ko yowdiri oɗo ɗen tububuye haray inchallahu taala si tawi waɓu toon newni haray e yewte e ɗeɗo ɗen toɓɓe hiɗen tori allah subahana taala yo hawrindi en ko o yiɗi o yarli hiɗen tori allah subahana taala yo longi yewto won ko ɓuuri moƴƴude e ko yewtete kon o nanina nano heeɗiɓe ɓen ko ɓuuri moƴƴude e ko nanete kon allah subahana taala o wi wa bashir ibadi alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsana weltiniri jiya ɓen ɓe natugol aljanna ɓen ɓe no heɗito konngol ha gasa ɓe jokka ko ɓuuri moƴƴude e konngol ngol eɗen tori allah subahana taala nani wonɓe heɗade ɓen ko ɓuuri moƴƴude ko yewto o woni yewdude gon ko ɗum woni kala ko hawrodiri deftere allah nden e sunnanelaɗon sallllahu alayhi wa sallam tawa kadi kanko yewto on hara ko fi allah on yewtirde hara ko fi ɗaɓɓugol wela e allah on fi nafugol tagore nden moftanelaɗon sallllahu alayhi wa sallam fi tawtugol e gesanelaɗon sallllahu alayhi wa sallam fi yo mofte ɗen iwu e oɗo ɗen bakkatu fi yo mofte ɗen aɗo e wela e allah subahana taala no allah sifori noon nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam falaallaka bakhiun nafsaka ala atharihim in lam yuminu bi hada alhadithi asafa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo wonno wadifa maɓɓe wonno golle maɓɓe ɗen fiino tagore nden daɗiroya yiide fiino tagore nden heɓiroya aljanna eɗen tori allah subahana taala waɗa yewto har ko fi allah ko ñentigol ngol ɗo ɗen lawol woni yewtude haray toɓɓerara nden wiɗen honɗum woni tububuye so yiltike konnguɗi karama koɓɓen e defte ɗen koɓe yewti fi ko woni tububuye ɓangingol tububuye on ko honɗum woni ɗum en taway ɓe yewti konnguɗi ɗuɗuɗi ɗi fof majji koɗi hunde wotere ko konnguɗi ɗin serti mana on fof ko goto ko ɗum waɗi en suɓiɗen tarif goto on ɗon tarif ko moftuɗo dendal ngal tarifuji ɗin ɗi fof yani ko wiyete kon tububuye ɓe wi attawba tarku dhambi ilman bi qubhihi wa nadaman ala fi'lihi wa azman ala adami al'audati ilay wa tadaruku lima yumkinu tadarukuhu min al'amal wa ada'an lima duyi'a min al-fara'id ikhlasan lillah raja'an li thawabihi wa khawfan min iqabihi an yakuna dhalika qabla al-ghargharati wa qabla tulu'i shamsi min maghribiha. ɓe wi ko woni tububuye ko accitugol bakkatu on ɓawo andugol oɗo bakkatu ko kaanuɗo komo allah subahana taala yiɗa o yarlaki komo allah subahana taala haɗi ka on tigui andi ɗum ɗon o accita ɗon bakkatu on tigui nisa ko honɗum waɗanno bakkatu ɓawo waɗimo o nisa ɓawo andi o acciti o nisano hande kene o fiɓa wondema o yiltata ko e bakka ton
fanni himo wuuri fanni Allah no acci mo woni ndi leydi o yiltata ko on bakkatu o eto heɓɓitagol ko bonno ko bakkatuji ɗi o waɗunoɗi o eto heɓɓitagol hande kadi fi wattugol moƴƴereji remplacé ɗum ɗin bakkatuji ɗon hande kadi o totta ko bonnuno kon immorde e farillaji ko tawata l'islam on no yamiri hande kadi o artira ɗi ɗum ɗo fuu hara ko wondude laɓɓinalngol Allah subhanahu wa taala golleji ɗi fof kala ko goɗɗo golli si o waɗi o laɓɓinanani ɗum Allah wonani Allah tun haray Allah memata ko ɗum waɗi o eto ha tawa ko woni wadde fuu ko hara no laaɓani Allah subhanahu wa taala pos watti hoore ɗon hara mo jorti heɓoygol baraji mum ɗin kadi ka Allah subhanahu wa taala himo huli lette ɗen ka Allah subhanahu wa taala watti ɗon ɗum wona ɗo yo mayde almo innama tawbatu ala llahi lilladina yamaluna su'a ɓen tawbubuyen ka Allah subhanahu wa taala ko ɓen ɓeno golla bone ɓe tumma yatubuna min qarib hoti ɓe tuuba ko ɓadi ko non ko ɓadi karmo koɓe maaki ko ɗo yo mayde nangumo ma ɗo yo nangue mutirka nge fuɗɗita toon yo Allah danɗen tawnede dangal yo Allah okku en tuubu ɓuye so ƴettitay idan on tiko yo tuubu ɗo yo mayde nangumo ko ɗoni min qarib maɗo ɗo yo nangue fuɗɗirka nge mutirta toon idan si ɗum ɗo ɗen tumbodiri kon ɗo wiyete tarifu tawba no karmo koɓɓen yewtiri noon ko ɗoni holli on tigi fala budda o anda wondema mo wadde bakkatu so on tigi andamo wadde bakkatu o wata wiide yomi tuubu koma o anda yimɓe wadde bakkatu ɗum ɗo ko bakkatu mi waɗi konɗum wiyete bakkatu ko kala ko Allah subhanahu wa taala wiwata waɗe si a waɗi woni bakkatu koma on tigi anda ɗum o fiɓa ka ɓernde makko o desida si Allah subhanahu wa taala muuyi o yiltata ko on bakkatu fanni himo wuuri o ninsa ko ɗum waɗani on bakkatu o jooɗo miijito ka gurdam makko o jooɗo miijito e alhaali makko si Allah ƴettinomo noon e dow o bakkatu idan o eto o moƴƴintina gurdam makko ɗan ko ɗum si Allah subhanahu wa taala ko ɓuri yewde e ayeje tuububuye ɗey so yewtaka si o yiɗa wa aslaha o muɗɗigi moƴƴintini fa ida jaaka alladina si arima ɓen o lando fi am fa qul salamun aleykum wi kisal Allah e dow mo andinɓe wondema kala goluɗo bakkatu e majjere hoti o tuubi o rutti o moƴƴintini haray Allah subhanahu wa taala ko yafotoɗo ko yarlotoɗo wa ida jaaka alladina yuminuna bi ayatina fa qul salamun aleykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim idan Allah subhanahu wa taala ko ɓuri hewde ko o jokkonde mo tuubi o moƴƴintini ko ɗum waɗi haray tuubugol ngol no landi kadi ya moƴƴintin ko bonnoɗa ko feƴƴi kon idan fala budde jama o anda ɗum ɗo ɓe wawa arde kadi e mum ɓe ɗaɓtoro Allah subhanahu wa taala ballal on tigi eto o anda ko woni tuma mayde woni mo nangude mayde ala innugol o tanɗo Allah subhanahu wa taala no happande nden ɗon si nde hewti nde tefa siɗa selli nde tefa siɗa nawni nde tefa siɗa wayasi nde tefa siɗa jooɗi nde tefa siɗa dari nde tefa siɗa ko a miskino nde tefa si ko a jooma jawdi nde tefa si ko a jooma gandal nde tefa si ko a jooma laamu nde tefa hunde ko lajal ngal ko ɗum waɗi neɗɗon ɓaynon o anda ko honde tuma o woni mayde hare kanko ko qarib wona wondema ko o suka ko tuma woni mawɗo maayi mo selli ko tuma o nawni maayi imo jooɗi ko tuma o wayasi ma ko lajal Allah subhanahu wa taala li ajalin musamma ko lajal happangal singal hewti hare hande kadi on tigi o yahay ko ɗum waɗi heewi mayɓe tawno sellike alhaali mum fof no timmi heewi nawnuɓe ɓe nawna duuɓi ɓe dikka rewa maygol si on tigi nawni rewa maygol si on tigi waɗi accident rewa maygol si on tigi waɗi enno maygol ko lajal happangal singal hewti la yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun
fe'irta leere gooto nennirtaki kadi leere gooto kono noon ɓay noon neɗɗo mo annda kon tuma Allah muuyanimo yo maayi ko honde tuma Allah subhanahu wa taala hawtimo happanimo gurdam ɗan ka hon leydi ɗo ko yo eto o toro Allah subhanahu wa taala kawran Allah hawrindamo e tuubugol to ɓay pellet ala mo ala wadde bakkaɗo nelaɗo sallah sallam ɓe maaki kullu bnu adama khatta'u wa khayrul khatta'ina attawwabu kala ɓiɗɗo adama hino farjude ko ɓuri moƴƴude e fal joɓɓe kadi fof ko ɓen tuuboɓe rutto ko Allah subhanahu wa taala ko waɗi neɗɗo alhaali makko on fof waɗa yo sertu e tuubugoye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki inni la astahfirullah fi lyawm akthar min 70 marra wa fi riwayati 100 marra min miɗo tuuba mi rutto ko Allah subhanahu wa taala ko ɓuri laabi 90 ñallal nokku goo ɓe maaki laabi 100 sahaba ɓen ibnu umar ɓe filli abdoulah ibne umar hiɓe contaneno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jonde wotere ko ɓe wadde astahfirullah wa tubu iley ɓuri laabi 90 ma laabi 100 hara nela jonde wotere nelaɗo sa sallam tuuba no rutto ɗum joni noon oɗo ko nelaɗo mo Allah subhanahu wa taala wi'i inna fatahna laka fathan mubina mi udditanima uddital mawngal uddital laaɓugal uddital ɓangugal yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara fiyo Allah yaafuma immorde ko adintinɗa e ko sakkitinɗa e bakkatu oɗo nelaɗo mo Allah yaafi o yeddata Allah subhanahu wa taala o waɗata ko mettata Allah oɗo tawi si o jooɗiki nokku ngoɗum o tuuba o rutto ɓuri laabi 90 ma laabi 100 ma e nder ñallal maɓɓe ngal fof e nder ñallal ngal ɓe tuuba ɓe rutto ɓuri laabi 90 ma ɓuri laabi 100 ma wano laabi 100 ɓuri laabi 90 ma laabi 100 ɓe tuuba ɓe rutto ko Allah subhanahu wa taala jonno ko honno ko oɗo nelaɗo sallah sallam woni udwa men o ko oɗo ɗe woni jokkorgal men ngal ko oɗo ɗe ñentinal men ngal Allah subhanahu wa taala wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhir wa dhakara allaha kathira latanike mo oɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñentinirgal moƴƴal ñentinirgal labangal wonande on jortiɗo hawrogol Allah subhanahu wa taala yawmal qiyama wonande o fellituɗo si o maayi o immintinte o darne yeeso Allah subhanahu wa taala o landite golleji ko golli ko o janti inde Allah subhanahu wa taala ko heewi nelaɗo latanike ñentinirgal labudda nelaɗo wona darolgal ka darte golleji men ɗi kono noon nelaɗo warruno warren noon ko fi ɗum addi nelaɗo ko fiyo e male wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin min nelirarima nelaɗo si wona yurmede wonande tagore nde fof mayre inmo yimɓe e jinna e kala ko Allah tagi nelaɗo ko ardi ko fi fof idan fala budda nelaɗo nan ñentinigal oɗo nelaɗo ko ni wonno golle maɓɓe ko ni nelaɗo sallah sallam wonno gurdam mo ko tubugo rutto ko Allah subhanahu wa taala ɓay oɗo aya ko soto fatihi jippike hiɗen andi nelaɗo sallah sallam immino jemma ɓe juula ha koɗe maɓɓe ɗe ɓuuti ha nene Aisha tigi ɓe maaki ya rasulullah ko ayyo nelaɗo a waray hoorema a tampinay hoorema ɓaw Allah yaafadema immorde e bakkatu nelaɗo ko ɗum makanno nene Aisha ya Aisha afala akunu abdan shakura accatami wona jiyaɗo jarnowo Allah subhanahu wa taala Allah no yaafila dendangal e bakkatu dendangal komi waɗi Allah wi o yarlikelam o yaafikelam accatami jarna ɗum Allah accatami weltano ɗum Allah holli jarnugol Allah weltano Allah ko immagol totta ko Allah subhanahu wa taala yamiri ko ɗum woni oɗo aya ɓa o jippike seydna Ali ɓe maaki nelaɗo ha hande weltorali aya woko ɓe weltori oɗo aya ko liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah yaafikema ko ardinɗa e ko sakkintinɗa e bakka enen noon ko hombo aya jippi holli wondema himo yaafa kono aya jebuyɗo ari holli wondema si o tuubi o ruttiki o yaafete kala tuubuɗo ruttiki Allah subhanahu wa taala Allah yaafotomo Allah yarlotomo no ayaje no arreten holliren ni idan seede mum Allah no ɓangini ayaji hewɗi ka Qur'an
holluɗe wondema mo tuubi o ruttike allah jaɓay mo, allah yarlomo, o yaafomo, o naadamo aljanna kadi. ƴetta kadi bakkatuji makko ɗi fof ko wanno kon fof si o tuubi o ruttiki o moƴƴintini watta ɗi kadi fof moƴƴere. allah subhanahu wi wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, tuube rutto ɗon ka jooma mum jebbilano ɗon mo. allah subhanahu wi alam ya'lamu anna allaha yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna allaha huwal ghafurur rahim. eɓe anda allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni jaɓowo tuububuye, o jaɓa sadakaji ɗi, kanko ko o tuubowo rutto, o tuubowo e jiyaɓe makko ɓen, o yaafoɓe bakkatuji makko, bakkatuji maɓɓe ɗi. eɓe anda ɗum, hiɗen andi ɗum, ko ma anden ɗum kadi fiyen tuubu ruttoɗen ka allah subhanahu wa ta'ala. dare allah subhanahu wa ta'ala no yewta ɓaawo yimɓe yedduɓe allah façon no allah yeddite no fof, bakkatuji mawɗi fof ala ko ɓe waɗani. allah subhanahu wa ta'ala noddi ɓe ɓe tuubu ɓe rutto, o jaɓana ɓe tuubuɓe yaw. alyahuda wi'i useyru ko ɓiɗɗo allah, annasara wi'i annabi isa ko ɓiɗɗo allah, annabi isa bal ko thalithu thalatha, ko goto e reweteɓɓe. ɓe wi maryama ko ɓeygu allah, ta'ala allahu an dhalika kullihi uluwan kabira. allah towi o senike o laaɓi e denndangal ko ɓe dambimo immorde ɗuytal leydi. ɓe wi allah ko miskino, ɓe wi juuɗe allah ɗen ɗe fontotako, ala ko ɓe sifaki allah e ɗi façon bakkatuji ɗi fof. wa qalat lyahudu yadullahi maghlula, laqad sami allah qawla alladhina qalu inna allaha faqiru wa nahnu aghniya, laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. allah subhanahu wa ta'ala ɓawi yoɗɗo fof wari suratu ma'ida o janɗi fi ɗum, ari ley ɗum o wi afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. eɓe tubata ko ɓe woni e mum immorde ɗi bakkatuji, ɓe insino allah do o jaɓowo tuubuɓe ko o yaafotoɗo, hay fiɗi bakkatuji fof waɗama, immorde e shirku, immorde e dambugol e ɓeygu e ɓiɓɓe e miskinako e façon ji ɗuytal dambaɗi allah subhanahu wa ta'ala. ɓawɗum fof allah wi tuube rutta ɗum, mi jaɓanay on tuubuɓe on, so on nisiti ko waɗɗon kon, so on fillitaki ko waɗɗon kon, on arti ka hani ɗon, mi jaɓanay on, mi yaafo on kadi fes. ɗeɗo ayiji no tindina e wondema werɗina en kadi yo en ɗaɓɓitu ko wonɗen kon e bakkatu iwen e mum, arten ko allah subhanahu wa ta'ala faala en ɗon.